Yes, reka nongere mbifurize kumererwa neza cyane nshuti bakunzi mudukunda mukadukurikira buri munsi kuri YouTube channel yanyu. Breaking news. Muri ekipe ya APR murabizi ko bamaze gutangira gahunda zo gusinyisha abakinyi kandi bakomeye bagomba kuzayifasha umwaka utaha kugira ngo igere mu matsinda. Ni vuta ni kuvuta, pambano ni mapambano. APR murabizi ko mu minsi itambutse havuzwe umunyezamu ugomba kwinjira muri iyi ekipe, ariko breaking news igezweho muri kano kanya ku makuru mfite ndi gukesha abantu b'imbere muri ekipe ya APR Football Club witwa Tarebu yamaze kwizanira rutayizamu Machachal w'umuwinga ukina ku ruhande rw'ibumoso tayari. Ese urukundo rukomeye cyane abanya Burkina Faso barimo n'ikipe ya APR ruhatse iki? Ariko Tarebu nyuma yo kumenya ko azatoza APR mwaka utaha ahise yizanira rutayizamu ugomba kuzazamukira ku ruhande rw'ibumoso. Ese iyi transfer ihagaze ite? Niki gisabwa kwishura miliyoni zirenga 100 kuri uyu muki kugira ngo yemere kuza hano muri ekipe ya APR Football Club? Ariko Tarebu avuga ko agomba kugira uruhare muri recruitment za APR Football Club. Ni umugoroba ukomeye cyane, tujya kwinjira muri iyi dossier tureba ese ekipe ya APR mu by'ukuri n'umwanya ikeneho umukinyi ruhande rw'ibumoso. Mwibutse ko ni kuruwari cyangwa se ni wing ikinaho Denis Omedi n'uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda. Aya mazina yose ni amazina akomeye cyane muri ekipe ya APR, ariko baravuga bati igihe mwahamaze nta musaruro muri kutwereka, dukeneye kubona impinduka zikomeye cyane. Uyu muwinga arinjira muri ekipe ya APR witwa Denis Omedi official, nawe araza guhabwa release letter imusura muri ekipe ya APR Football Club yisubirira iwabo mu gihugu Uganda kujya kuroba amafi n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ni transfer zikomeye cyane tugiye kwinjira muri iyi deal, gusa nabonye ari deal ikomeye cyane abantu benshi bari kuyishimira pe. Bakavuga bati umuwinga ushobora gukora ibitego 11 atanga assist 8 muri season imwe mu mikino hafi 25. Ni statistique nziza nubwo club ye atigeze ayihesha tike yo kuzakina imikino ya CAF Champions League na Confederation Cup. Tujya kuzara tubyinjiramo, ariko nanone ku bantu barimo kumbaza ku mugabo cyangwa se ku kiganiro nkoze ku munsi w'ejo, ni kiganiro nakoze ku nkuru yanjye nitohoreje ubwo twari hariya ku Kimihurura. APR celebrate igikombe cya shampiyona yari yatwaye, celebrate ibikombe bitatu, hakazamo n'imigwano ikomeye cyane, aho Sarupongo yakubise abafana b'ikipe ya APR bapfa amafaranga. Ikipe ya APR yari haye Sarupongo na n'uyu mutaramu wahagarariye abafana b'ikipe ya APR Rujugiro, bavuga bati muyagabanye abafana, ariko Sarupongo ashaka kuyajyana wenyine. Bavuga bati byagenze bite, version yawe ni yihe? Gusa icyo ugomba kumenya nuko abahuriga b'ikipe ya APR ntago bishimiye icyemezo cyangwa se Sarupongo yitwaye kuri kariya kanya, ndetse harimo n'abafana bakomeye cyane barimo n'abanyiragasazi. Ubwo ndibiza gukunda ndaza kubashiriraho amajwi noneho yeruye abyemeza neza. Kandi bavuga bati we fact twereka ibimenyetso ko ibyo uvuga ari byo, ariko ahurwa bari barabizi. Wenda afite ukuntu bagenda bakitwara uko bashaka gake muri discipline nk'ikipe ya gisirikari, ariko byabaye mu maso yanjye face to face, si nkuru handi. So abantu barimo kuza muri comment bavuga ibintu byinshi bitandukanye, please turi abanyamakuru as professional, nicyo dushinzwe kureba inguni zose. Ubwo rero nizere ko ibintu bisobanutse neza cyane. Ku mpera z'iki kiganiro ndaza kubashiraho amajwi ya nyiragasazi we ubwenye mwenyewe, harimo atuka cyane Sarupongo ibitutu bikomeye. Mpamya ko nanabyumva biraza kubyara iyindi image. Please ahangaha gahunda zazo zikomeye cyane. Hanyuma rero mbere ko twinjira mu kiganiro turi kuri iyi transfer y'ikipe ya APR itangiye gututumba kuri uyu mugoroba bwakwagize uruhare na Tarebu, ndabanza mbabwire nti utarakanda kuri subscribe nakandeho bihumbi hafi 20 utarakanda waba urimo kwirengagiza nawe kandaho. Ariko nanone mbwira abantu mukeneye telefone za Occasion Dubai, abantu bakeneye telefone za Occasion Dubai, please
hano mu mujyi rwagati mu nyubako ya Tagire House niho byose biri kubera. Tagire, buri muntu wese ukeneye telefone ya Occasion Dubai ariko nshyashya ku mafaranga make y'inseko ari kuri promosiyo. Kambahereze detaye. Waba ukeneye telefone za iPhone z'ubwoko bwose, Samsung z'ubwoko bwose kujya kuri Galaxy A56, fata 5G ndetse kanagira storage ya 50 kuzamura. Ese waba ukeneye Pixel z'ubwoko bwose na Sony, muza hano muri Tagire House mufate i telefone. Ahandi hose wazibona, ariko uyu ni mwenyewe nyiri ibintu, we yigira ku ruganda. Aravuga ngo abantu barangurira iwanjye, reka nanjye nse n'ubakubita w'inyuma, abantu baze no aho muzikuraho bibera. Ibintu bitatu bituma ugomba kuzata telefone ahangaha. Icya mbere, telefone yose uhaguriye urahita ukurirwaho igagezwa rya 30% kuri telefone yose uhaguriye. Ni promosiyo iri net irimo guca impaka. Abantu bose baje kwatwara telefone ngira ngo byarasobanutse. 30% aravaho, yaba Samsung, yaba Sony, yaba iPhone. Icya kabiri, urahabwa fagitire ya IBM. Iyo fagitire niyo igufasha kugira ngo uzabone inyishu za bwishu, ndetse nawe wajya bibyatenga promo watsindira ibihembo bitandukanye. Iyo ngire ikintu cyiza. Unahabwe garanti y'amezi 3 mu gihe telefone utwaye igize ikibazo icyo ari cyo cyose, urahita uhindurirwa telefone uhabwe indi, hanyuma byose bigende neza cyane. Cyane ibindi bisobanuro hamagara kuri 078 17 13 256 078 17 13 kuri WhatsApp wa yandikira bakagufasha, ndetse no kuri call wahamagara ugasaba ibindi bisobanuro. Kwibutse ko delivery ni ubuntu, wadukurikira uri mu bice byose bitandukanye by'igihugu, uraduhamagara uburi telefone ikugereho neza cyane. Very well, ubwo reka twinjira manze nasoma ku mazi gake gake. Mbanze nasoma ku mazi gake gake, tugenda tunyorosha gake gake, mpora katono katono, abantu mwese tugenda turyoha. Ku bantu mukeneye kujya mubona amakuru ya buri gihe ya buri munsi ari clear ameze neza, gahunda naho reba kwa kandi subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi. Muri equipe ya APR Football Club transfer zatangiye gukorwa, ngira ngo hari abakinyi bagera kuri 7 bamaze kumenyeshwa ko bataruye n'ikipe ya APR Football Club. Ngira ngo iyo ntabwo ngiye kongera kwigaruka, ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa cyane n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho abanyamahanga bagera kuri 3 ndetse n'abanyarwanda bagera kuri 4 bamaze kumenyeshwa ko bahabwa release leta bakajya gushakira ahandi. Abo bakinyi barimo witwa Aliyu Musuwane, mu defenseur mwiza uruta ba defenseur bose APR ifite kano kanya ku bwanjye. Apare ya maturité, ahantu haje aturuka, discipline, burira konta. Ni umukinyi ukiri muto ku myaka 28, ni umukinyi kipe ya APR itabaniye. Aliyu Musuwane yamaze kumenyeshwa ko atazakomeza n'ikipe ya APR Football Club. Wo ngo ni uwa mbere. Uwa kabiri ni Lamine Ba. Saison ya mbere yakoze saison nziza, ngira ngo nuwaje amusimbura Mamere Rafdao ntabwo yakoze imibare nk'iya Lamine Ba akihagera, ariko bibaye ngombwa ko bamurekura ko muri iyi saison nta match n'imwe yakinyemo iminota 90 ndetse nta n'igitego na kimwe yatsindiye ikipe ya APR. Uyu nguyu nawe tayari kwisha maneno. Umukinyi wa gatatu ni shushu w'abafana b'ikipe ya APR, bamwita Mamadusi. Mamadusi yarasoje amasezerano muri equipe ya APR, ariko nk'umusimbura ntabwo bamubonyemo icyizere nyuma yo kubona ko yitwa William Togwi azahaguma na Sheikh Jibril Wataraka haguma. Baravuga bati dukeneye rutayizamu umunyarwanda. Batangiye kuganiriza Fidel wa Kiyovu, igitego 11 yarabitsinze muri saison mwaka ushize, ariko bakavuga bati ntabwo twatunga Fidel n'uwitwa Madusi ngo tumwongerere amasezerano, bahitamo kumurekura. Ikosa rikomeye cyane APR yakoze ni ukweka Madusi rutayizamu, ubona ko agerageza, wenda hari udukesi twa indiscipline tuza binyuma gatoya ko ntiduhoraho, ariko sofa ntabwo twakwirengagiza ko Madusi
akiri muto ku myaka ya 25, myaka 26 aracyari muto cyane, yaragifite byinshi byo kweza ikipe ya APR, ariko bavuze bati reka tutandukane hanyuma ujye gushakira handi natwe dukomeze ukwacu. Ku banyarwanda bahawe release letter ku buryo buri official, witwa Arsene Tuguma ni yari muri ekipe ya AS Kigali. Hari kandi uwitwa Muzungu nawe ni nizo ekipe ya APR muri AS Kigali, yaje ava mu ekipe ya Bugesera, ndetse na Kategeya Eri muri ekipe ya AS Kigali, n'uwitwa Nibizi Ramazani wari muri ekipe ya APR. Bivugwa ko ari kwifuzwa cyane n'ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo abe yaza gukina muri ekipe. Abo ngabo ni abakinyi bamaze guhabwa release letter bagomba gusohoka muri ekipe ya APR. Hari abandi bakinyi bari kuri pending list bagomba gutegereza kureba imyanzuro izabafatirwa ariko itarashigwaho iki akadomo. Abo bakinyi bari mu witwa Mugisha Gilbert Barafinda ndetse n'uwitwa Denis Omedi. Umwe muri bo arasohoka kubera ko ari rutayizamu Karundura igisuka ijiga umunya Burkina Faso ugomba kuza gukina wing y'ibumoso ameze neza cyane. Uwo nguwo ni yinjira kuko arahenze cyane ku isoko, tugiye kwinjira muri transfer muri iyi deal tugiye kuyinjiramo, turabihuza n'amakuru dukira ku itangazamakuru bitandukanye bya hariya, ndetse n'abari muri ekipe ya APR bitangazaho n'uhagarariye chief scouting y'ikipe ya APR muri iyi season. Ibyo barimo kugenda batangaza, baravuga bati mu gihe umugabo yaramuka ataje nibwo haguma witwa Denis Omedi na Gilbert bose cyarimwe, ariko bitari ibyo umwe agomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Icyo ngicyo kibe clear. Ubwo rwango wing y'iburyo igomba kuzakinaho uwitwa Hakimu Kiwanuka n'uwitwa Shejibril Watara, hanyuma ibumoso hazasigara umwe ushobora kuba ari Gilbert n'uwo rutayizamu ugiye kuza ngiye kubabwira, hanyuma attack ni William Mutogwi asimburana n'uwitwa Fidel Bugeramuka aje, ariko bakanajya n'umunyarwanda witwa Uwineza René nawe urimo kugenda aza muri radar z'ikipe ya APR Football Club. Breaking news: ku cyifuzo, ku bufatanye, ku bushake, ku busabe bw'uwita Dr. Taleb Bramovic umunyamaroke, toza ikipe ya APR utwaye ibikombe 3 muri iyi sezo. Wamwemera utamwemera, ni umutoza ubuyobozi bwa APR bushigikiye. Muri ofisi za EPR ndetse nabo avuga ko ari bamufashaga mu kuranga abakinyi ubwo yari mu gihugu cya Maroc. Ku meza y'ibiganiro, ikipe ya APR yatangiye ibiganiro n'uwitwa Hanabi Wadarago Nisani ego munya Burkina Faso naje ritebwoba cyane. Hanabi Wadarago Sani n'umugabo w'umunya Burkina Faso ukina nk'umuwinga w'ibumoso, ariko afite karite nyinshi, yanafasha muri central defender nk'umudefenseur. Ubwo ni nka nimero 6, yayikina neza cyane. Ku myaka ya 25 yamaze kwakira offer iva muri ekipe ya APR imusaba kuza gukina ekipe ya APR mwaka ushize, akaba muri ekipe ya FC Douane yo mu gihugu cya Burkina Faso mu cyiciro cya mbere, afitiye kontara igomba kuzarangira mu kwezi kwa 6 2027. Kontara ye iradoze, irakomeye cyane. Ibyo ngibyo niyo breaking ya mbere mbazaniye kuri uyu mugoroba, cyane cyane kuri ekipe ya APR Football Club. Twinjira muri parcours, ese ni muntu ki niki yafashe ekipe ya APR mu byukuri? Apari cyangwa se nihe difference imutandukanya n'abandi bawinga bose APR yari ifite muri sezo ukuyemo Shejibril Watara? Ko ngira ngo twarabiganiye, APR nimba ishaka kuba ikipe ikomeye muri iyi minsi monde y'umupira, barutayizamu ntabwo bagikora ibitego byinshi pe, biragoye cyane ko rutayizamu baba aba top scorer. Uyu munsi football moderne ubona ko abawinga nibo bari gutanga umusaruro cyane mu ekipe bakinamo, sibyo? APR rero defo de shere ya mbere ifite service za wing ntabwo zihagije. Nibyo nagira Shejibril Watara
ariko tubonye undi muntu wakongera ibitego bya Ouattara wayi shoko byatanga umusaruro kurushaho. Uyu mugabo rero imikino ya CAF Champions League na Confederation Cup nta mateka adasanzwe afitemo. Kinyi usanzwe uraho ngaho urimo kugenda uzamuka urumva ni muto ku myaka 25 gusa muri iyi sezo yakoze ibitego 11 atanga assist 8. Uruhare rw'ibitego 19 muri iyi sezo ni statistique nziza. Ibitego byongeye hakaza muri equipe ya Peruka byongeraho mpamya ko byatanga iki hari icyo byakongera cyane cyane mu kugera ku musaruro wa equipe muri rusange. Bamwita Hanabi Ouedraogo Sani. Ibyo ewan mumushire kuri teba ngo mutajya kumuganira. Gisore gikomeye cyane kigisuka kimeze neza cyane. Ufite imbaraga z'umubiri ni igihanyaswa. Duel zo mu kirengo nta muntu ukoraho. Muri iyi saison ntabwo equipe ya AS Douane byagenze neza ko yasoje ku mwanya wa 4 n'amanota 43 akaba batazakina imikino nyafurika ngo bahagarare Burkina Faso. Akaba ari ibintu birimo koroshya deal ye n'ikipe ya AP uko AP barakubwira bati twebwe tuzakina imikino ya Champions League. Kipe iri kwiyubaka imeze neza. Hari abandi banya Burkina Faso benshi bakini wacu. Ntabwo communication urimo ruzakugora. Uzasanga Sheikh Burire Ouattara Memeri Rafudao bakamwereka n'ibikombe akabona ko nabakinyi bafite imibare myiza. So wakavuga ati nima nshaka kujya ngome nawo umukinyi ukomeye kuri standard nziza, ngomba kugaragara muri gara cyangwa se event zikomeye cyane ku bwana wa Afrika, ubwo za Champions League za Confederation Cup. Cyo koze kiza kibirimo nuko mu ikipe y'igihugu ajya abona call-up rimwe na rimwe. Si umukinyi uhoraho mu ikipe y'igihugu abona call-up, ariko numwe bakinyi beza ikipe ya AP irimo kugenda ishakisha. Ubwo ni nyuma y'umuzamu nawe urimo kugenda uganirizwa, bivuga ko diri yamaze kurangira, igisigaye ari ugusinya ubundi agatangira pre-season. Kuko AP irimo kwitegura imikino ya Sekafa igomba kuzatangira tariki 18 z'ukwezi kwa 7, kandi bano bakinyi bose bagomba kuzaba bahari bameze neza. Kandi AP niyo yamaze kubona ko hazaza amakipe akomeye, ubwo rero baje bakaza gakeya AP igakubitwa mu firizo hano i Kigali, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ngibyo bisobanuke neza cyane. So icyo kwibaza rero, iyi transfer cyangwa se transfer rumors muyakiriye mute? Se murabona ariyo yari ikenewe mu by'ukuri muri equipe ya AP? Ko mbere ibindi byose AP ikeneye quality, ikeneye quantity, ikeneye abantu bo kuza gufasha, ikeneye abakinyi beza bakomeye kandi bo gutanga difference. Nimba utandukiye Denis Omedi cyangwa se Barafinda ukaza nuri munsi ye cyangwa se utanga nk'ibyo atanga, cyaba ari kimwe gikomeye cyane. Barafinda muri iyi sezo ngira ngo yatsinze ibitego 2 gusa muri championa, ibitego bikeya. Wenda hande hanakunze kugira performance muri Peace Cup, ariko ni kuri matches za Etincelle, ntabwo ari matches ziri kurusho. So ibyo byose nkasaba ikipe ya AP ko mu by'ukuri igomba gufunga tayi zose. Wingi ibumoso yagize ibibazo bikomeye cyane. Umunsi Denis Omedi, umunsi ni Barafinda, bahahengetse Sheikh Burire Ouattara. Ubona ko ntago Tarebo afite umukinyi mwiza wo kwizereramo ku ruhande rw'ibumoso wo kuba yagira icyizere. Niyo mpamvu agize amahirwe akaba yaza byakunda, ariko APR so gusiriho no kuganiriza uwitwa Uwineza Rene w'ikipe ya Kiyovu. Karakana gato cyane kazi kudiribura, kazi umupira gafite n'umuvuduko, ariko nge mpamya ko aje muri equipe ya APR yabagiye kurangira. Kuko Jare nengira ngo ni sezo ya mbere tumumenye nk'umukinyi mwiza uri kuri class, uri standard. Yinjiye mu mwaka ushize muri phase retour, bakora sezira rangira, abaniyo David baragenda arahaguma, barongera barakina. Navanga niyo sezo ya kabiri nyine yerekanye urwego ruri hejuru cyane. So gwitaza muri equipe ya AP ndi kubona muri angle nk'aba Muzungu, ko na Muzungu yagize sezo iri kurusho muri equipe ya Bugesera. AP itimushumbusha kumuzana ahageze equipe iramuremerera. So sinamenya ko rero Jarene yaza ari umukinnyi ugiye kwicaza yaza hasanga haba Denis Omedi cyangwa Sende. Nanone ko ari kuvuga ngo umukinnyi akomeze kugenda zamura urwego ku ruhande, ariko ntagarajya kuri standard yo kuvuga ngo ni umukinnyi wo kuba yakinira equipe ya APR. Cyane indi myaka ko muri Kiyovu, hanyuma akagenda zamura urwego, n'umukinnyi mwiza ariko nakora muri equipe nationale, why not imbere byazagenda neza. Ariko so far nuko ibintu bimeze muri rusange. Ndumva iyo transfer twayisoreza ahangaha. Short comment gato nge ntacyo navuga kuri iyi deal y'uyu mugabo Hanabi Ouedraogo
Sanyi ntacyo namuvugaho kubera ko abantu benshi bagiye baza bafite amaparikuru muri shampiyona ugasanga ntabwo bigenze neza. Byasaba kubanza kuza kwiintegra tukareba umusaruro we muri equipe tukona kumujudginga. Ariko sofa abakinnyi b'abanyamahanga kuza imbere mu gihugu bikunze kubagora cyane. Noneho ku ma equipe nk'aya za APR bari zigenda zigusoma umusaruro direct, my friends, iyo utiteguye ucanye ku maso ni ibintu bikugora cyane. So ubwo rero ari byo ariko nambabwiye kipe irimo kwitegura imikino ya Sekafa, batanze akaruhuko ku bakinyi, abandi bari muri equipe nationale, ariko ku itariki 11 ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu barakaza kugenda babikiriyaringa abakinyi muri equipe atangira imyitozo bitegura imikino ya Sekafa. Mu minsi mike tutatangira kwakira imiriro iza guterana Nyarugenge. Mu ikipe ya Sport nabo barimo kugenda bakora transfer zitandukanye. Joseph Saka arimo kumushaka cyane kugira ngo abe yakwinjira muri equipe, ariko nanone nabonye amakuru ambwira ko witwa Christian w'ikipe ya Polisi, ikipe ya Sport ngimushaka kugira ngo aze kuri gatatu guhangana n'uwitwa Ganijurueri. Nayo ni deal kirango irimo gupendinga, ariko nabo abakinyi bagiye mu biruhuko gira ngo mwana abonye ko President Murenzi Abdallah yagiye atangaza ko abakinyi murabizi ko abenshi barimo gusoza amasezerano basubiye iwabo. Abakinyi bazifashwe n'ikipe ya APR bazagenda ya Rayon Sport bazagenda bahabwa email hanyuma bongere bagaruke mu kazi. So ni ibintu bitarasobanuka neza, ariko sofa n'ikipe ya Rayon Sport ntabwo yicaye, hari ibyo iri gutegura muri rusange. Well is good. Mbashimire cyane mwe twabanye kuri uyu mugoroba, nkubwira ntikanda kuri subscribe kabisa. Abatwumvira mu ntara ya diaspora, abatwumvira muri angle zose zitandukanye, nizere ko umeze neza cyane. Ubwo tuzakujya tubaye ibiganiro bitandukanye, reka turebe ko twabikurikirana hanyuma tunabahereze amajwi y'abahuriga b'ikipe ya APR batishimira uko Sarupongo yitwaye ubwo bakubitaga abaziza amafaranga bahawe na equipe.